Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ad-darsu sadisu. 6. sabaq. Savrun buqa, dikun qoros, kalbun it, farosun at, muhrun qulun, yasihu qiyqirib jadad, baqaratun uy, ajlun torpoq, yarkudu chirqab jadad, dajajatun tovuq, ana men, anta sen, huwa al, mata qachon, min dan müchösü, uxuruj chiq, huwa tilmizun al o'quvchi, ana muallimun men muallim, anta tilmizun sen o'quvchi, al farasu yarkudu at churqab jatadi, aynal muhru qulun qayda, addiku yasihu qoros qiyqirib jatadi, ayna savru buqa qayda, mata taqrau qachon o'qiysan, urkuz ya said churqay said, uxruj min al fasli chiqqin klassdan, ana aktubu men jozib jatam, va yasihu al qiyqirib jatadi, ana tilmizun men o'quvchi, uktub ya usmanu jazg'inay usmon, al muhr yarkuzu fiddari qulun churqab jatad qoroda qoronun içinde, aynal baqaratu uy qayda, huwa yashrabu shaya al içip jatad çaydı, anta tashrabu shaya sen içip jatasın çaydı, aynal farasu at qayda, fiddari qoroda, ana aqra'ud darsa men o'qib jatam savaqdi, anta tafhamud darsa ya saidu sen tushunib jatasın savaqdi said, ana ahfazud darsa men jattab jatam savaqdi, anta tanamu ala sariri sen uxtab jatasın kerevettin üstünde, as-savru ya'kulu buqa jep jatat, ana arkuzu men churqab jatam, ishrobish shaya içkin çaydı, kulil xubza jegin nandı, al muhru yarkuzu qulun churqab jatat, aynal kalbu it qayda, fiddari qoroda, ta'ala huna ya karimu kelgin bul jerga karim, huwa ya'kulu lahma al jep jatat etti, al ajlu fiddari muzo qoroda qo'ja qoronun içinde, ayna dajajatu tovuq qayda. Emtarkını aytasiz. Huwa bul özü zamir munfasillerden. Negizi bu жерде hazır bugünkü sabakta zamirler keldi. Ana anta huwa degan zamirler. Bular negizinen zamirler jinsga ko'ra ekiga bölünür. Muzakkar jana muannas erkek jana ayalga bolur. Jana dagın sanıga ko'ra 3 bölünür. Mufrad, tasniya jana jam bolur. Bular qayrılуу jagынан 3 bölünür. Qırgızcha aytkanda 3 jakka bölünür. Men, sen, al deb arabchasini aytkanda mutakallim, muxotob, g'oyibga 3 turga. Mutakallim süylöwçi adam, muxotob aga qayrılıp atkan adam, al g'oyib bolsa jo'q adam. Türgө ko'ra 2 bölünür. Bariz zamir, ana mustatir zamir depçi. Bariz zamirler mına közgө көрүнүүчүлөр, ana anta huwa deb közgө көрүнөт. Ал эми mustatir zamirler keçеги мисалы foyn asta zamir mustatir deb közgө көрүнбөгөндү zamir mustatir дейбиz. Дагы zamirler muttasil анан munfasil болуп дагы 2 бөлүнөт. Muttasil деген жабышып келүүчү, munfasil ажырап. Munfasилдер мына ушу ana anta huwalar булар munfasil. Muttasil деген мисал доропту десе, дороптудун акыркыдагы ту ошол zamir muttasilдерден. Жана дагы булар raf, nasb, jar халатыга дагы бөлүнөт. Raf абалда мисалы huwalar, ana antalar булар muttasil жана munfasilдерге мисал алып келсек, мисалы зоропту muttasil бада, бул raf абалы. Бул негизи ana мисалы munfasil болсо, зоропту дагысы muttasil болот. Ал эми мансу ордунда мисал алып келсек, зоробани, зороба мозфейл, нунул виқоя. Я мутакаллим махрам мансуб мафрум. Şu ya mozboruna ketip dorobaga jawışıp kelgendigi üçün zamir muttasillerden bolup kaldı. Je bolsa iyyaka degende je iyyaya degendegi kelgen jerlerde bul dagın nasb abalında kelgen bolot. Misali iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in degendegi ayatdagı kelgen jerde dagı şu jerde nasb abalında kelgen. Jar halatında daim muttasil keletken, nasb menen raf abalında muttasil dagın munfasil dagın kelet. Jarabaltına misal bihi jelse gulami degende ököde teң bihi zamir biге жармашып кетет, gulami de dagın ya mutakallim gulami sözüne жармашып кетет. Huwa bul jerde mamlilerden jana munfasil zamirlerden bolup mahalan marfu mubtada, tilmizun mufrad xabar. Bun rafabalı zammamen boldu da. Ana zamir munfasil mahalan marfu mubtada, muallimun xabar, anta mubtada, tilmizun xabar, al faras mubtada, yarkudu cümleyi fiiliye mubtada xabar. Yarkoz muzari fail aslında huwa zamir mustatir jaşılgan al qaytodaga. Aynı istifhamya xabar muqaddam, al muhur mubtada muakhar, addiku mubtada, yasihhu cümleyi fiiliye mubtada xabar, yasihhu muzari fiil fail aslında huwa zamir mustatir jaşılgan huwa raci'an mubtada qaytat. Aynı istifhamya xabar muqaddam, as-savr mubtada muakhar, mata istifhamya zarf zaman bolat. Taqra muzari fiil
foil aslında anta zamir mustatir jashrilgan. Urkuz amir feil foil aslında anta zamir mustatir jashrilgan. Ya nuda saidu munoda. Saidu munoda bu yerda mufrat bo'lganligi uchun rafa balında keldi. Alemi eğer izofa qilingan bo'lsa ya abdalloh ya rasululloh deb anda mansub bo'lib keladi. Xuruj amir feil foil aslında anta amir mustatir jashrilgan. Min jar fasli majrur jar majrur mutaalliq xuruj fe'line baylanib bu maf'ulun fih bo'ladi. Min aytib ketsek shu yerda min negizi qancha turda keladi. Min buna birinchisi ibtidaiy uchun keladi. Misali sirtu minal basrati ilal kufa desa, sayl qildim, yurdim Basradan Kufaga chayin deb turgan bo'lsa, minal basrati deganda o'sha Basradan boshlab bu yerda min ibtidaiy bo'ladi. Alem ikkinchisi bo'lsa bayaniya bo'ladi. Misol Qur'on oyatida Fastag'billah fajtani burrijsa minal awsan. Shu yerda saqtang'ila najas narsalardan. Qanday najas desam, minal awsan butlardan bo'lgan. Shu yerda min bayon qilib keladi. Uchinchi ba'ziya olib keladi. Misoli axostu minal darahim desa, oldim dirhamlardan deydi. Dirhamlardan bardığını emas, balkim o'sha dirhamlardan kebirin deb min ba'z ma'nosida keladi. Alemi to'rtinchi bu zaida bo'lib keladi. Misoli musbat kalamda keladi. Misoli maja'ani min ahadin. Kelbedi maga hech kim. O'sha yerda min shu yerda zaida bo'lib keladi. Alemi mujab kalamda misol kana minal matari desa jamg'ir bo'ldi. Alemi min shu yerda zaida bo'ldi. Ana mubtada aktubu jumla fe'liya mubtada xabar. Aktubu o'z mudari fe'l foil aslida ana zamir mustatir jashgan. Huwa munfasil zamirlardan bu mahala marfu mubtada yasih jumla fe'liya mahala marfu mubtada xabar yasih mudari fe'l foil aslida huwa zamir mustatir jashgan. Va roji' mubtada qidat ana mubtada tilmizun xabar. Bu amr fe'l foil aslida anta zamir mustatir jashgan ya nuda Usman munoda. المفر مبتدا يركض الجملة فعل مبتدا خبر يركض مضارع فعل فاعل أصله هو ضمير مستتر جشان هو راجع بعد خطأ في جر الدار مجرور جر مجرور يركض في بايلانب مفعول فيه بلد أين استفهامية خبر مقدم البقرة مبتدأ مؤخر هو مبتدا يشرب جملة فعلية مبتدا خبر يشرب مضارع فعل فاعل هو ضمير مستتر جشان وعيد مبتدا قيدت الشيء مفعول به أنت اسم منفصل مخرج مرفوع مبتدا تشرب جملة فعل مخرج مرفوع مبتدا خبر تشرب فعل مضارع فاعل أصلا أنت ضمير مستتر جشان هو عيد مبتدا قيدت الشيء مفعول به أين استفهامية خبر مقدم الفراس مبتدا مؤخر في جر داري مجرور جر مجرور متعلق تقدير داغ كان وترب taqdirdagi mubtadan xabar. Ayni al-farasu deganda al-farasu kana fi dari bo'lganda. Shunda taqdirdagi kana shibih jumla mubtadaga xabar bo'ldi. Ana mubtada aqro jumla fe'li mubtada xabar aqro o'z muzor fe'l fe'l asli ana zamir mustatir jashan huwa ait mubtada qitat ad-darsa maf'ulun bih. Anta mubtada tafhamu jumlayi fe'liya mubtada xabar tafhamu o'z muzor fe'l fe'l aslida anta zamir mustatir jashan huwa ait mubtadaga ad-darsa maf'ulun bih. يا ندا سعيد منادى أنا مبتدا أحفظ جملة فعل مبتدا خبر أحفظ مضارع فعل فاعل أستا أنا زمن مستتر جشلان هو عيد مبتدا الدرس مفعول به أنت مبتدا تنام جملة فعل مبتدا خبر تنام مضارع فعل فاعل أستا أنت زمن مستتر جشلان هو عيد مبتدا على جر السرير مجرور متعلق تنامغا وبطر مفعول فيه ظرف مكان الثور مبتدا يأكل جملة فعلية مبتدا خبر يأكل اسم مصدر فعل فاعل هو زمن مستتر جشن هو راجع مبتدا قطعت أنا مبتدا أركز جملة فعلية مبتدا خبر أركز اسم مصدر فعل فاعل أنا زمن مستتر جشن وعيد مبتدا قطعت يشرب أمر فعل فاعل أنا زمن مستتر جشن الشيء مفعول به كل أمر فعل فاعل أنا زمن مستتر جشن الخبز مفعول به المخر مبتدا يركز جملة فعلية مبتدا خبر يركز مضارع فعل فاعل هو زمن مستتر جشن هو راجع مبتدا قطعت أين استفهامية خبر مقدم الكلب مبتدا مؤخر في جر الدار مجرور مجرور تقدير كان غواب تشبيه جملة تقدير مخصوص مبتدا خبر تقدير أين الكلب دegende الكلب كان في الدار والله تعالى Sın fiillerden fail aslında tezamün müstecirce aşırılgan huna zarf makan yanında kelimin munada huwa mubtada ya'kulu cümleyi fiiliye mubtada haber ya'kulu muzari fiil fail aslında huwa zamir müstecirce huwa ait mubtada lahma maf'ulun bih العجن مبتدا في جار الدار مجرور جار مجرور متعلق تقدر كان وصف جملة مبتدا خبر بلد أين استفهام خبر مقدم الدجاجة مبتدا مؤخر